Господи, воззвав Тебе, услыши меня, Господи. Kroz svoju istoriju srpski narod je često svoje svetinje morao da skriva od raznih neprijatelja i prognanika. Takva je sudbina i manastira Crna Reka koji se nalazi na jugozapadu Srbije, blizu tromeđe Srbije, Crne Gore i Albanije. Ako od Ribarića krenete uz tok Crne Reke, nakon otprilike 1 sata hoda, stići ćete do istoimenog manastira. Još iz daleka beli krst na vrhu stena nagoveštava da se ovde nalazi svetinja. Manastir je smešten u zapadnom rubu Ibarskog Kolašina, na šumovitom i pomalo nepristupačnom mestu masiva Mokre Gore, obrasle stoletnom šumom. Sama građevina kao zalepljena za stenu sagrađena je samo par desetina metara ispod mesta gde Crna Reka ponire, da bi se par stotina metara niže ponovo vratila u svoje korito, pa se ispod same građevine sada nalazi presahlo korito preko koga se u manastir ulazi preko nekoliko metara dugačkog drvenog mosta. Zato koliko god da je sklonjen od nedobronamernika, toliko je Bogom dan monasima i bogoljubiteljima. Tačno vreme nastanka manastira Crna Reka ni danas se pouzdano ne zna. Najdalje u prošlost ide Stojan Novaković, koji govoreći o prenosu moštiju Simeona Nemanje iz Hilandara u Srbiju, kaže da je taj put vodio sigurno pored manastira Crne Reke u Ibru. To bi značilo da je manastir postojao na samom početku 13. veka. U žitiju svetog Joanikija Devičkog se kaže da je on tu crkvu podigao, manastir sastavio i dovoljno učenika sabrao, što njegov nastanak vezuje za kraj 14. veka. Radomir Stanić, autor do sada najobimnijeg grada o Crnoj Reci, navodi da sličnosti sa drugim srpskim pećinskim manastirima srednjeg veka ukazuju da potiče iz ranijeg vremena nego što nam to sigurni podaci govore. A najstariji podatak je vezan za godinu nastanka ikonostasa koji je završen 1601. godine. Posle toga nema pomena o manastiru sve do 1666. godine, kada se predstavio jeromonah crnorečki Gervasije. Tek 20 godina kasnije, 1687. u Crnu Reku su donete mošti Stefana Prvovenčanog, da bi 9 godina kasnije bile prenete u Studenicu. Manastir je u nekoliko navrata bio izložen turskim pljačkama i zulumima, posebno u 18. veku. Tako je o Božiću 1763. godine zabeleženo da su poginula 2 Turčina, dok je iguman Maksim sa 5 rana pobegao na Svetu Goru. Tada je prvi put manastir zapusteo. Ni 19. vek ne obiluje podacima o životu manastira. Tek 1870. se beleži da je Savo Gačanin iz Kotora priložio ćivot Svetom Petru, koji je sagradio Josif Savin. Ipak postoje svedočenja da je manastir u ovom veku bio, između ostalog, i sedište namesnika ruskog konzula iz Kosovske Mitrovice, konzula Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore. Iz tog doba vredan pomena je zasigurno i jedan od upravitelja, pop Jerotije Stanić, koji je 1891. godine od turskih vlasti izdejstvovao dozvole za rad škola u Brnjaku i Crnoj Reci. 7 godina kasnije sagradio je konak koji je služio kao škola i internat za đake. Iz 20. veka posebno je važan dolazak u Crnu Reku oca Artemija Radosavljevića, sada vladike Raško-Prizrenskog. Njegov dolazak ovde 1978. godine značio je početak ponovnog duhovnog i ekonomskog procvata Crne Reke. Ipak za ovaj manastir se najviše vezuju imena dvojice čuvenih srpskih svetitelja, Joanikija Devičkog i svetog Petra Koriškog. Ovaj prvi je tihovao u pustinji Crne Reke, dok Petar Koriški ovde nije bio, već se najverovatnije od kraja 17. veka ovde nalaze njegove mošti, koje su danas najznačajnija manastirska svetinja. Od kada su one ovde, sveti Petar Koriški čuva ovaj sveti manastir,
pomažući, čak i isceljujući bolesne, i to ne samo pravoslavne. Otac Nikolaj Nikolić, sadašnji iguman manastira, svedoči da je pre 20 godina traktorom dovežena devojčica muslimanske vere. Pošto je odspavala pod kivotom, ustala je potpuno isceljena i pešice se vratila kući. Pa ovdje se sada nalazimo u priprati Crnorečke crkve, manastirske crkve Svetog Arhangela Mihajla. Ova pećina u kojoj se crkva nalazi i ovaj deo pećine ovdje služi kao priprata crkve. Ovdje u produžetku ove pećine izvire čudotvorna voda Svetog Arhangela Mihajla, sveta vodica, narod je kratko zove svetinja, dolazi ovdje i umiva se njome, pije tu svetu vodicu i isceljuju se od raznoraznih bolesti. Ništa manje čuda ovdje u ovoj pećini od ove svete vodice nije bilo, nego li pored kivota Svetog Petra Koriškoga. Tako da narod ovu svetu vodu uzima i u narodu je poznato i poznata je ta sveta voda da isceljuje od mnogih bolesti, pogotovo od bolesti očiju, kod slepila, onda lošeg vida, konjunktivitisa i uopšte svih obolenja očiju pomaže ova sveta voda. Eto, kažemo, ovdje narod dolaze i pravoslavni, dolaze i inoverni, dolaze i muslimani, tražeći pomoći i utehe i iseljenja od Svetoga Petra. Ja ću ispričati novija čuda koja su i manje poznata, nešto se i pisalo i govorilo u nekim, čak su neke i knjige o tome objavljene, pa je se moglo pročitati ili možda ne vidjeti u nekim emisijama, na radiju ili na televiziji, pošto je snimano o Crnoj reci. Ja ću ispričati jedno ili dva čuda koja su novijeg datuma. Naime, baš ovdje pod ovim zvonikom sedeo sam pre 6 godina, 1999. godine to je bilo, negde posle onog nesrećnog bombardovanja, bio je to druga polovina jula meseca. Sedeo sam tu za ovim stolom i obično tu vodim razgovore sa vernicima, kad ko dođe ili traži molitve ili traži neki savet, izdvojimo se od drugih ljudi, pošto ovdje u dvorištu za praznike i nedeljom, subotom i nedeljom ima više ljudi, tu sam se bio izdvojio i sedeo. Prilaze mi dvoje, bračni par, oni su kasnije rekli da su tu poreklom iz sela Tabalije, nedaleko od tu kod Brnjačkog mosta prema Zubinom potoku, a inače odatle su poreklom, a žive u Pančevu. Žena Mirjana imala je tada 43 godine, njen muž nisam pitao, ali imao je neku godinu više od nje i bili su već onako u tim srednjim godinama i prosedi i videlo se da su, tako kažem, tim zrelijim godinama. Ona je prišla i pitala me, nazvali su Boga i tu smo se pozdravili, i pitala me da li može da uđe u manastir, da se pomoli Svetom Petru da dobije decu, da Sveti Petar učini čudo da ona rodi dete. Ja sam rekao, nek ti Bog pomogne i Sveti Petar da ti pomogne i ja bih želeo da ti dobiješ decu da dobijete. Kaže, ja pitam da li je potrebno da čitamo neke molitve ili da li je koristila nešto od tih svetinja, iz kalendara, grožđe Svetog Simeona ili uopšte, kaže, nisam ništa koristila od toga, ali ja verujem da će meni Svetar pomoći. Malo sam još porazgovarao sa njenim mužem. Sledeće godine, otprilike u isto to doba u leto, ona je došla sa svojim mužem i doneli su malu Saru i svi smo se radovali. Ona je samo bila je mnogo radosna i rekla, ja neću da stanem. Nekako bilo mi je mnogo drago što se to čudo dogodilo, što posle 20 godina braka njihovoga rodila se mala Sara. Negde posle godinu i po dana došli su ponovo i doneli su malu Dunju, devojčicu, što mi je pričinilo još veću radost i mnogima sam pričao o tome i mnogima sam pričao o čudu Svetog Petra i o rođenju te dve male devojčice. No, kažem, prošle jeseni stigli su ponovo i doneli su, rekli su, ovo je mali Luka. Rodio se i taj mali, rodio im se sin
dobili su treće dete i dali su ime Luka, znači Sara, Dunja i Luka. Pričao sam mnogima, još sam se više radovao i svi su se radovali, a nisam smeo da kažem da bi očekivao možda i četvrto dete, jer je bila u tim godinama i sve je to rađeno na carski rez. Međutim, pre jedno mjesec dana, baš smo se ovdje i fotografisali, još jedna radost, doneli su i četvrto dete i dali su mu ime Lana, malu devojčicu. Fotografisali smo se ovdje na našoj terasi, još sam se više radovao, ona mi je rekla da neće više da stane, da neće još da stane u vezi rađanja i da će biti tu još dece. Ja sam rekao neka te Bog blagoslovi, Sveti Petar. Stvarno smo se mnogo radovali i mnogima sam to čudo pričao, jer ona je samo malo ležala pod kivotom Svetog Petra i pomolila se Bogu i Svetom Petru i Sveti Petar je uslišio njene molitve. Tako da je to jedno od novih čuda, 4 deteta za 6 godina, za nepunih 6 godina, 4 deteta i to sve na carski rez. Čudo Božije i volim da i drugi čuju i da se obrate uvek Bogu i svetiteljima i da se mole Bogu da im Bog pomogne u raznim bolestima i da ih uteši u njihovim nevoljama. Još je mnogo ovakvih primjera, ali je malo njih zapisano, pa su zabeležena samo novija čuda u ovom manastiru. Na kraju, istina je da u manastir Crna Reka nije lako doći, ali nije lako ni odavde otići. Dovoljno je da ovdje provedete samo nekoliko minuta i već ćete na polasku osjetiti da će vam nedostajati. Kao da se ovdje već nalazi ili da ćete ostaviti deo sebe. Vredi doći i to doživjeti. Господи, воззвав Тебе,